Sábhailte ar Laghine. Thas na giúnsaigh mar an sin póster me dhéin a bhí sábhailte ar Laghine. Scríb na fachlann le pencil an dosach. Dean an jollamh le pencil agus rubber agus go deanú merach. Nist clech pínt nó pencilan dathach nó crayons son cuairt da. Hic haris an scríbhig le pínt nó pencilan nó crayon dathach. Nist cuairt da na jollan. Nist Jan border me gúirt an póster agat. Bí sábhailte, smyrnich. Nist han póster agat deisial.